Hello guys, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Wowe wakanze subscribe nawe turakanda subscribe, ndagira ngo mubwire ngo niyo mwanya warateguye ngo wace kwagana na subscribe. Ndagira ngo mubwire ngo rero muri aka kanya muri aya masaha tugezeho ubu ngubu nkuzaniye amakuru mashyashya ari kuvugwa, amakuru mashyashya agezweho avuga kuri abo bagabo babiri bafunzwe muzi ari we Jagwani n'undi bita Rugaju Rigani. Murabizi barafunzwe, n'icyo bafungiye murakizi, ntago ari ibintu nirwa kuba nindaho. Bafunzwe kuba barariye amafaranga ya APR, n'ibyo murabizi kuko barafunzwe amaze iminsi bafunze. Nge rero ndahanga nkubwire amakuru bo bita Jagwani, Mugisha Jagwani yatangaje abwira ku bafana ba APR. nje kukubwira ikintu yaba yatangaje cyangwa amakuru yatangaje. Uyu bita rero Mugisha Jagwani akaba yari umuvugizi w'abafana ba APR. Uyu nguyu tuvugana ubu ngubu yarafunze, murabizi barafunzwe. Rero ngewe nabashe kumugeraho, yatangaje ku kinyamakuru avuga yuko ari kubwira arimo arabwira abafana ba APR ababwira ati nimwigira ubwoba, nge ndahari, ndacyabakunda cyane kandi nkunda n'ikipe yanjye APR nubwo funze, ariko vuba nzagaruka nongere nyishyigikire. Ati nimugire ubwoba abafana ba APR, ngo APR ngo yarongeye itombora pyramide. Ko yatomboye pyramide ntago ari ibintu birenze cyane, niko Jagwani yarimo avuga. Rero urumva yarimo yongerera motivation y'abafana ba APR kugira ngo bazabashe kuba bayifana neza nawe, kuko nubwo adahari ariko ikipe yaracyayikunda cyane. Arimo aravuga ati pyramide duhisho nyinshi, kandi icyo nzi cyo APR ni ikipe nziza, ni ikipe yubatse, ni ikipe ifite abakinnyi beza. Ubu rero tuvugana mwebwe ngo nimugire ikibazo cyangwa mwe mwatinya muvuge ngo n'ubundi tuzongera tuvemo. Gahunda no gutsinda pyramide nibyo yarimo atangaza abwira ikinyamakuru. Ubwo urumva rero arimo arashishikarira abafana APR, ariko ni nabyo byo kuba APR atombe pyramide ntago ari igikuba cyacitse, kuko urumva ni ikipe nk'izindi, kandi APR iri kugaragara yari yubatse cyane mu buryo buhagije, kandi APR murayizi ubu ngubu irashaka kuzihorera kuri pyramide ikayitsinda rwose ibitego byinshi. Ubwo rero twongeye tuganiriza na Rigani, nabaraho bameze neza rwose. Jagwani na Rigani, hari n'abandi nabo bagiye bafunze nabo aho bafungiye, ariko Rigani nawe twamuganirije nawe ameze neza rwose, araho vuba ngaha bitarenze kuwa kabiri. Afite kuba yagaruka bakongera rwose bakisubira mu mirimo yayo isanzwe. Rigani akongera agasubira mu bunyamakuru bwe, akongera akaduha amakuru mu rubuga rw'imikino no mu yindi mipira izaza, nabyo akongera agasubira muri gahunda ze zisanzwe. Jagwani nawe akongera akajya gufana nk'ibisanzwe. Amakuru nabashije kuba nakura rero najya mbabwire ni uko urubanza rw'aba bagabo urubanza rwa Rigani ruzasomwa kuwa kabiri. Kuwa kabiri niho ruzasomwa. Ubwo urumva rero bitabaye ibyanga Rigani na Jagwani kuwa kabiri rwose bagomba gutaha, ku buryo bakongera bagasohoka rwose bakagaruka muri sosiyete nyarwanda. Ubwo rero urubanza rwabo urukiko rwa gisirikare rwatangaje yuko urubanza rwabo ruzasomwa kuri uwo munsi wo kuwa kabiri nyine. Ubwo urumva dufite Rigani bafite amahirwe yo kuba bataha. Urumva Jagwani we rwose yishimiraga, arishimye n'ubu nta kibazo bafite, na Rigani bose bameze neza. Ubwo amahirwe cyangwa ibyishimo nuko kuwa kabiri bashobora kuba bafungurwa bakongera bakagaruka. Nongera kubabwira ati rero wowe muntu ushaka amakuru cyangwa ushaka gukurikirana amakuru yacu kuri ino channel yacu, kora subscribe ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bihora binyuraho buri munsi. Ciao turabakunda cyane.